ono kasa key nikita no ekuta registrar abi bia chese bi we don't have any anopa bia no cleanliness na oba anopa no bia no cleanliness clean ni wo e de mama in fact any inside the issue is that she came and looking at the situation and say okay yen nyina na yusu asa because here is a temporary place. Michael Yao Asuman Mensa wono na ye DC ewa otusenya apoye abato mpeso aso na mensinum ne na ote no Yetra Kasiebo no so na yenkwa ahoma no so na ye ne yenua bema Justice Bedu enkodi enkomo emfa ahawofo edunsia 16 aposifo ache wo mo Justice yamakwa ya mini akojo Kofini na area wo mo chesa alatafo ne Ganafo ne Liberiafo no area ben ya na wo mo yeden potin eti Kofi sorry you na misukajo kofo aye omu aposifo form no anajo no na omu bebre in fact omu nyina no omu fa omu ewo cantonment baby dankwa circle so ni dankwa circle fi dankwa circle the babesi Togo embassy honum honum kwan na da honum no na cantonment police for etete omu na omu tumi ensa eso omu mu na omu mu bebre no ebi ho a me akasa na meka ho na yetu sa na mo no na ebi ho a na obehu na ebi omu akobutuka ebi ho a omu ne car no ayese de omu di ano say de omu terms omu won say bia obekọ long time ana so obekọ short time intino em say posifo no ade a omu kan say nkofo omu tete mantem ho bebre aba honum aba be case a kire omu say oya no so omu de omu cars etwam wo honum anajo na se be enwure mu honum na omu tumi omu ye omu se na ebi ohom na se ugina na se bia obedwen say o wase mu bi nto ye na se wakoboa no kakra bi a ombetumi a organize omu ho aba beto e de ahyew so wabra wo se bia wo wanje atum se wo de ombeda ama omu se sika omu eje afiu honum na enti eno na ama omu atu ho anamo wa eno anajo omu tete omu a be within be 3 hours 3 hours omu tumi e de achichi safo wi mkoshi ti na je say e report o manfo na report no a if say nkofo enya eba report mo bu say bi o no a wona mo a obehu no mo ahyeda check akwan ni mu I said the bia we pra na say bibi ye no nti wo wajim ne bia wo be say wo gina na waso ni mu ana waboa no ekwan bi so no na no mom aba be blackmail you say either say woni na da ya wantua ne ka ana say we rip no ana say why bibi na che say we create scene na omo de afaso edi either justification one more ana say nti wo mo charge no ankasa no nye ahyawo no na mom say wo ye ahyawo ni ka ho in fact ahyawo ni titu ncha na nchi enne ye de omo ekogina court eye Accra AMA court enne no kwadu omo de bo omo ne say omo ebo tutu bra ewo Ghana ha wabra emra emma ho kwan say omo bedi say adwuma no nchi omo mudu nan de omo gitum say ampa tutu bra no na omo na no kre kwadu a post for the abom say omo ebo ahyawo ewo saa bia ho no nti omo nyina omo ajatum emma omo mudu nan de omo ajatum emma court ahye say wono mo yem fine omo 300 Ghana cedis na so omo ntumi antua saa 300 Ghana cedis ne dia ene yema omo enko afiase buso na miensa 300 Ghana cedis ene ye 3 million 3 million nta 3 million de ombe ya nyuma atio ombe omo ya wade kora nyumre ya ombe ti womoka na de ntia na mebisa saa no fi se nwanwa enkra ha de se joint ye posifo nim ni nyina o wo twam wo abon se posifo egyina ho no wo mo ye o mo adwuma ya nti ye ba ne se ne ye kwachi we mu ntia bia na omanfo wo area ho no report no na ama report ni titu na amagina so a omo adi adi se adwuma we na afen so no the city kura posifo no on mo ka ho asem the same na social mribi na omo kira na eye asawa adwuma na nkasa no na enkoye timemufo na eye o ya nkofo a o hanana nsen no eye saa area mu hom nyina nkofo a o mu fififi aman afoforo so titire ne Nigeria Togo Liberia ne Leonum ne ade no mo abeje adwuma no aboso ya o mu bebre so no aside say o mu bo
ashawo na criminal no omo sign any working permit and I say permit I mom ho kwan so ono mo tumi tena omemu ha na omo ye adwuma in the first place nti womo senior momo tu omo na si from this on person omo eyi safo ni na every system no say be ya obi omo ebe regularize omo stay and say omo a immigration for ebe hwese omo ni papers no omo sign deport omo amomo akọ baby on fi buy. Okay. Na omo ho afede bebe ho afeko na say adwuma omo ye de to say na ye omo to omo ano no obi ho omo chese ono call short time na no be 1 hour ne sa na went to Accra na chese be 150 cedis na say 200 Ghana cedis eti no to say obi alobi obi manage no 200 Ghana cedis for 1 hour and na de na chese omo jiro omo na so ye akasa kofi eni anentu say the boy ni musu ana say emudu ye kamapa. Okay. Yes, it's better that say the achime hwesa 300 no wo mu atumi atwa wo mu antwa se atwa omo mapa na jese adwuma no wo ye 300 de say we de de ache omo kra omo nkwa ye bio ya da se pi obanfo di matem waka mu ana mami misa na council lutra kire so ya hye no ho tan ya na jese on qualify nti na mpese me hwese wo mo qualify na so wo mo qualify na yemfra sesemi mfa re hosemi entwa so arawosem a abeka yensa efri asante mantemu atwemanwa bieja mansinu asante mantemu just kura ni din ene nkaria penny krodua no emu enade akyen ya na kyese emofra 4 year 2 year 3 months wo mu nyina ahwe wo nkwa ya na wo mu te dan kura ye mienu emu wo mu nyomo awofo ene wo mu na wo hwe dan no enhye ni ahoden papa ayata kwam dan bi ena nsu atrompatam ho anti ahono dan no kakra ase no a machesa agongono esi ho no amfra maketua bi na pia no adwira gu abusua nyina so dwirigu wo mu so o ma me no papa de to se wo mu apremu eden na nso abra wo himite wi akoduru ho no na de wadi mfie nan de wadi mfie mienu ene bosome miensa ne de wo mu nyina wo mu ahwere wo nkwa ya na wo ye de wo mu apra no nso akwagogo nkawe aban yare sabia ema abrewa wo fie ne din ene abena sewa wona isabre nananom afimu ya yi wo kire mu kire se asem no se wo mu dwen ho a wo mu nte ase me hunu bi saada ena papada no so ebuwa ekbon kaye etimi hwan esim na frofro nketenkete na abon kaye no ese wo sori film timi yi kunkumbo etitihwe kakran sa akopem se muam behunu a mo be dwira to agu enu nti na mse ye nwanwa se eda na etima muam abonten na etimi bu ko dem sa baabi asoso mpae ya sa to ayi asa wa akire enu na ye nwanwa ebro ma adwene meti ase so bi enu mabusuafo ene nkawe man ebro ye nyina ti ase so ne mo frank toa kura de ba panyine kura de ko school jira keji wan ena odo otoso so jira keji ketwa pa do otoso bi na ketwa pa na de wonya transimpo na kyerese wawia obi ya pa na police for nkawe divisional commander chief supo George Ankoma kyerese na ebi ka se we betunya ba se obi no kogina dan na chi pia ko inside me bugo inside ho ne ade ni nyina no ma hwehwehwe mu a hwe hunu se de siye no omunyin ni se obi ensa ewom ya the disease na ko go hospital said the mom no nkora me ensa na lusu omonkwa omo parents so prepare ba nyankopon adom oban de uniform now ba be man da so admission nti eguso aye monitor na se se no ya hwehwe mu no say dying for some time now I na ensure to how wash it dana touch house ultimately say cement into ensure no wash na lead to this collapse until bodies no that's all hospital I think a pet doctor amana hwehwem after which in the amunobema family no amoma promo for now in so be at rencham and see Atrenchem and a posifo a freno said the abano yadia or jidis will be a ensawum chief supo George Ankoma and what is watch and semno emu yada so ewa Kasiebo imwa no nsie na obeka ya na otwe munumu and watchman who watches the watchman the okofa asasini ede eba ye manfo kohwe bi
akompre kon Kennedy wade tu dwa se oyi ni sini obia mra no mra mehwe bi owie ye nsem no emu kasantwi ahodo ekọ na kase bi akodi ama pani a wada mrahye dwafo dodo no ano ose eche mensa bonsu ene mrahye dwa ni nyina ntia nam so masemi what a bid comma privileges committee say the akwane de say ken no ba be cheche ne nsem no emu fi say nsem bi wo ho a ye say ye wade nyina ho kwan so nyina na fatan bi wo ho a ye nkan badwam sa akekan ye mrahye dwafo no ama they no happy too much nti privileges committee eni asemi privileges committee no kwotena ase a afi MPC miensa Gomwa Central MP watwere krata de aba wose wo ma efrem nana eyi kwansa mema MP Aguna West Cynthia Morrison wonso se chese members ni bia bebre no a chese wo mo de enya de a wo betumi akọ sa asetna ebi Samuel Nsowa Jan ono nso twere de koma committee ne se opese oyi ne ho ede efiri asem na ken na adwala isa no ken na adwala pa se de wo mo aye ne de he no happy too much say Apadensha West MP Samuel Nsowa Jan ya fro se brabet na mu a wo se wonko Cynthia Morrison onso wo se wonko adamu suro kan na se de nkura je se ene opani o se echi mensa bonsu che se he no happy too much and am so my say yi adentamra hwedwane ya boabia samwa Jaben South German South MP yawafo mama afo na afi Ablekumanov MP akuya owusa free say wo mu konko hye wo mu se wo mu konko kansem wo mu konko hye anan and they go in the case wo mu kodi asem no me hu second we difo na say we nifo ordinarily should have taken a decision on whether to accept the request or not to accept, but they positioned themselves in such a manner as if it was a fait accompli once they had submitted the application. It must be granted. That was a bit unfortunate. Having said so, Mr. Speaker, subsequently we have invited them and they've explained to us the reason why they recused themselves. Mr. Speaker, accordingly, the leadership of the majority put our heads together, and in respect of the three who have declined to participate in the proceedings relating to the referendum, we have accordingly nominated the honourables. Ti wabobo wo mudin pepepe na no achi na minority leader Haruna Idrisu wade to dwa se committee ye de adwuma hwa monsasa monkonko na se ebi mpeso mbekọ na omotwetwe wo mo se esa na ma committee na adwuma ne se kura mo kwa akoyi kura no aye bibie o hwa se oke se wa wo mpeke na asem na akwa akodi na asem bibie etesa o se da bi eba adwuma na eba adwuma. The leader have referred to Article 1641 order 164 of our standing orders, and is your own committee of privileges. My difficulties were two. One, you should have had prior notice of they wanting to do that which they chose to do, and two, whether or not after their submission the committee could not have continued once quorum was ascertained. Those were my two difficulties. I understand that the holier than thou Kennedy Japan is before the committee, and the committee is looking into matters related to his conduct with borders on content. We only can get the committee properly constituted so that your committee can do justice to this matter. Enti Haruna Idrisu and wo describe a year Kennedy Japan say holier than thou as a one day kron meurade na was a committee nenya wo mu adwuma na de besi bia no as obi asuro as a koyewa hwa kan wo betu bia ma o style bisa enti wo mu dwane asemo monkoye mu adwuma monkoye adwuma no yenso yete handawro no a na yebo aha ya Adom 106.3 FM so yede yakase setie no a ne ahwe agu ho ne yede ama na yankoya nim yede yede kire abato komisa empanisi owu eba ofie nkoye a yensu nkasa aka me nko a izanze yiri wonkoye de odibinum beko na nko bia nim se ma me shalato sei ho sanse ebe pie ye ma yete abedwako mu hwehwe mu de nkratasem ko guma mpani ani mu no so de ye adwuma ma sa bere me kase ma me ye hwa na to ase akonwa no nka atofom din nanso ya no nye sa na tie enipa bia makomako du nsia wode koda ma mpani se wonye wo mu nsem mo twra bani se ma me shalato sei anama watu atena ya no ote no
sa abato komisa dwam training no ankoyie nyoma bebre no ano ye ya abu mamra so ntimpani ni na ebetumi ayempam no ampa se ne no ba so no yapam mami na nipa dun so no ne wodi won manum eye forcing ampofo ana wodi tu dwa se he na manfo nim se maame no wonya ahwe no omote hɔ ana omso yɛ adwuma wɔ hɔ anti ne ho yɛ won machi ɛna omde krata akɔ enye sa na sɛm ne tie waye ne oma bebre ede atia o mai saa bra me ka sei waboaboa nsɛm ne nyinaa no na wo mfa nkɔ baabi asa court wode koda court ama oma sa ahwɛ mu ama maame no court wadi nasɛm na sɛ bɔno a de Ghana mmara ɛse yɛ mfa nyɛ no bia no atumi di na yɛ director of finance ne ho ana obrifu ye yi nkrata kyerɛ yɛ na ka me ni go so ani ho ani petitions ne wa sɛ Charlotte sɛ kɔ ni free ho ni ye hu sa dance ye wom ɔno so ye ba court no ansɛm sie de bɔ ni nyina ogi tum sɛ no korɛ ba court mi kasa ho ne sɛ donor found bi ne busa ne ho asɛm la opoko je busa no o say for the best of her knowledge no onim sɛ ko PPA a whole commissioner but ɔno no director of donor ɔno no yi na dance sɛ we dance man no ɔno ba he no o say sika bia bia no o say ko PPA asɛm to do saka so e dey bi na fe yenka ya yenka ta sɛm nyina to awie enti nyina wɔ lawyer ho 7 billion kra no $7 billion kra no o convert Ghana cedis say akobe 400 billion so ti ase enti nyama ne fa na ade ye for so na ba so ye pese Ghana fo nyina hu se ye time maame no special prosecutor just can wi a Ghana fo be hu de ntia ye sa petition ye do ko ho do be hwes kasem no mu yi court de ko ye ko di asem o so no ye hwehwemu no na koma court no bu asem no opani matena me Dubai na adwuma na che se we petitions no e de wodi won manimu ampofo no wa mananso wo se wonam no otete se han abra asem no bae no ma me Charlotte se se nipa no kura wo de na kwa akogina wo se mo no kwadu no uhu won manim faceless people ana wo se he maame no obegina bontia no kasa ye ni nyina na te office wa ye adwuma woni yen wo bae wo hunu ye se ye nie enye no kura da ye nyina nipa dun so no ye adwuma abato commission sa asem an ne na montene so no Ghana ne bi ate a wo montungu ti ba me se ye nyina firi wa to commission ke jebeto esa se faceless a wa be ye no first day who say be God's way ye wo court ho no ono who say faceless no attend to ye ni electoral commission staff and yes ade na ye dos wo na ye dos bet e be ka 17 na 17 no edu be kra no ne bebre person be ka ho e ti be choko mo mpani se o mo ma me ni ko trafie se be petition se na office ho no e bi ko do be ka kra se ye de obi asuro asem we onye kokodu fo ntimi nye odi akokudura you can do it etenyame ene share de ne ano maya kwankyere ane konya lawyers papa so ebi awotamale ebi other regions ye say free commerce na buy department say free commerce na buy God's way ewo nkran ha other people like mu so kwat nyina no ewo nkran ha no ane nya so Ghana fo e say o man nim na nim no kura bi odwuma no wanka na ye honhon na man boka o he yam begusa wo kan kura no de be ye bia nya wo forcing ampofo wono na di nipa nu ba ko enso na nimu na che se wadi wo manim dia to dwa se maame Charlotte se nye tan no tan no na mum ne ma waye etia Ghana mra sika dwuma odi ya anko yie ena mu pankyiremu endi sabre se maame no yesi won tena fie na o ma ne nso o pani ma tena me di won besa me na dwuma mu apipa chance won kata ya ready na wonom wie kasa pe na lawyer odi won manimu edi nsem ni nyina lawyer Max Opoku Ajiman ena odi to dwa se he sa tiefo be kaya mfrinhyam pinu ene dunsia Ghana ye twa sika puduo 800 million Ghana cedis pepe hangotwe si amfanya bato ho nkrata asem ene ho hye nyina sa sika Ghana fo so me kamu asem a kyerɛ mo a obi ade nsa beguniti na sa bra me gina ha me kasei ma boa krata no me ne obi bia bi won ho bia magye na magina mu a ama matena medu special Kasipeter waye na dwuma pepepepepe na me kura na me gina ha ma mi sa de me akokɔ to se han maka nsem bia gunidi ho fi enti se de tie bia akɔto ni mini me ne no be kɔ no pepepepepepepe edwuma we wo ya so to boase ento boase krata wo de be di adanse nyina ututu mrika mampamrika wi ana akɔhwe ase ye mi panso se be ni enti ye beto boase nya din krata na bom enya nyina wia ko se nya we no kwa ye hwehwem 2016 election ye twa 800 million and ye dem ma electoral commission 800 million Ghana cedis woni kwa mo fa so spend here Ghanaians not interested no kai duma no e be hwem 800 million procurement e fa nyina e pese audit ni audit a is a lot to say one na lawyer for ebo men training se menyi asem na me dia akọ na se manfa nkrofo de bae na ombe kase maguni ho fintom de mbeko court for defamation obi obobo fundaka wonsuro wu se mu nyina so mate se na me ko ene wo nyina so ye de nyina so kura yi na firi o ba case no o kira me court me ni ma lawyer for lawyer Max Opoku Ajiman opani okọ Ghana suapan ya kire mra wo mu a wo san kira de ho ne ena wote no
Yatra Kasiebo no so Naket said the water no a we oba we here fresh lady capsules. First is ya himfie home hwanche fine. The banisa won se na ho no aye fine. Obi wo ho a bosome ne ya so ben se no obo sa na obi ateneka wanya MP menstrual pains. We here fresh lady capsules. Be ma ho nyina bon se na ye din. Sesi ho ma enkobo api bia bi wo ho abon se no a ho no. Tun se ne ra ho. Mr. Up a fresh lady capsules or no more BCC one why fine. Sanswana Tizori Italian perfumes. Your cocoa food will be tremble and who say yes. Emuye sent me a correct Tizori Italian perfumes and woman you so. Urenipum confidently. I won't throw share. Womukai and Hokasibo. We are trackers abono eso. Nancy Yama say one nam and Patamu be our bones and crabby to me afro. Sir, please. We have been giving some homework. Our parents cannot do it. Can you help us? Where does the moon and answer the sun starts from? And answer sets off and when you are credible for tintin. Yabisa ba kon show you musa no say sorry minti area. Baby we appear baby we are so the uti area nemo to say questions na bi mu adu pa. Yet we be pen na wo hunu de onye ho. Asami nam so ama mpanifo bi esu say kwan ye fa so kira de Ghana na ye hwe ni na wan kasa fa tenasidin na hwe abra na wo JSS na senior high school no wo mu na edi first or class na wo abra botesen na fa to de ho bia me kan sa abrewu abuso kan ska wo no wo hia mate bia na wadi book ya na sela wo bre abra bo na du ba bia na ejina de ejina ti ya de nwoma ne pimpim bia abro kire sei abofra no wo sha ase no no kasa sha ase explore ye hunu se akra we ne nsa no otimi de ya niam no ani sha ase no wo ye twice watch abo wa akra bi na ye no wani age ebo ye de bedi book ya na no na education director professional research or some professional researcher Peter Party anti odi to dwa chese enkura no wo mba fia na se homework na ya na no edendo chese books says sunu ne no wote ho no wo draw and label the parts no wo ye bi ebi chese ebi kura ho out sa kura kete yes draw a female reproductive organ label it boko na afi o table national or kotokoto hwe original no wetresi draw chese enkura no wo mo brepa opani chese ebe ya yenhwe ne yi na ye wo bra ese mo frasua de ene bra ese wo mo ehome ti wo ka se bre ni nyina won fa nsua de ma na yigina ni kakra kra de odi free de osoma no ho baaye no wo nhunu ni ade de ye pe no a hyehye no a na no ayira. Most of the Montessori schools now about recently now any preschools now this is the system as it practice there. But if you want to go ahead and then 2-3 years, a lot of assignments where maybe in my view, I would say because when the child between that age range, then the maximum level of concentration sometimes between 1 to 2 hours. And if that most of the time, schools now, almost what they are happening with the new map. It's the ideal say when the child closes from school now, Obama, Akolana, Kofi, now what I relax the mind and why other things. Intuition education system now, it is more bookish, it is more exams oriented. The ideal thing is that you allow the child the liberty to discover himself as he goes through the educational system, and then you also allow the child to know what he can do and what he cannot do. But our system whereby everything is on exams, so pass here now go new failure. That is our brother, and only that the thing I think that as we go forward in the educational system, no, you bet me actually addressing. Eja Peter anti party na wote ne no na asemi eho na ye se be hwehwemu kakra o hwe Ghana ha obi wo hwa otum so wonim de pa nko betumi de abo man Ghana nso e bia mass ana science bia wantumi antwiro nti ya bono a ma school wantumi ankobi wodi tifie anke ma ne kwan kakra eno na anya ade a wo de oya ade no pia no kakra push small na ga sa wo kwan kakra wo ko Finland say ya woman no amofra no ya de papa si wi ase nyina wo ne omo test anu ma di first enso ho se wonni 13 years ya mo anya exams e mo anya test bi ada enti nkra no de omo gi omo ani no omo to nyom no omo de toys omo miamia bi ni ade sa so ya hade akra kete 1 year ni a pe crayon ni ya draw no ma bi so won kala no wa ye tan wo ni bukom ni teacher no wa mark ho no wa twere scene kese wo hu kese na no anya de tete mofra ya asemi ni yesi yankoso an yendom na fe ye ne opani wo ye retired teacher yedin ene Christiana Mensa se wo hunu ne se no wase o one day wagidi se
homework no so ya na ye me amu we teacher fo no so sa teacher person ohunu sa abofre wo ya ade ana so nya ade a kwame so no befa so obehu yeso man nso hwe ya bi ana se homework bi wo ba no wantumi anya na ohunu se o ebo ha no wanya ade ntia memmoa no ti eye bra bi ya na ye on se ha no ye system no nkola no dos wo class no nyama de hia de betre ade no so on se problem ebo ani ni mu nkola no ntumi hu se de wa kire no obetumi ama na ye we na say wo test no so wo ye bibia ye so hwe ne hu weak point na de promote preschool dia nkaneka se oni de enye advisor enye kwa so mo no o ma adwene no se ne no anka if you class 1 aircon you find it very very difficult before they will be able to write. Asamini say young company ma konso aho no aka no ye kwankyerɛ for Ghana Education Service. Ɛne ebisa no say homework ni bi wo hɔ ya na enye. Ebi wo hɔ itumi di pia mofra no a. Wo se kwan ya Ghana ha ye nwoma sua no ye si ye no. Ebra so say yetumi adjust ne kakra. Abrokyerɛ hɔ no ade bi abeka bi abofra na hu bi da. Ye ka mouse nie no ye de akyerɛ no nti wonim. Ye ka we ya. Yenso ye ha de amiba wo hu bi da. Octopus unhunu bida no ordinary dwen saa yes cell is the basic unit of life yes no ani se wadi agu tim unhunu se de siti en kire okra ma ne nya practical akra kakra mfa mo ni yadi baba no a nti abofa otimu abansa na ni tire wo so na chese saa ti yen hwe ne yen flexible kakra sabe wonya nimdia wo education mo no emfa wi nyina chese enti na Ghana ha sabe nipa no akwa aye education asida bia waso na ma bibiri agu nkwala no so ya to the extent say edu be de kwa nkwala no ya makwan any weekends ya say o mo mbra extra classes ni ayi amwa mind no ewo a level bia saturated bibi abaka bia no enkum nti ade na ya man nkwala no a sense of especially in the early years a sense of play say even though mu di agrokwa na omu sua bibi shim nti ehia say abekopa in fact it will be too much for a parliament to pass a legislation say schools never our education system na yet we say the air cost no emwa but we say won say I think no say nkwala no to 10 subjects nti in a day no ye ba kwa no pa ye ba kwa no pa ba kwa it doesn't make sense enti na asem no enkyeremu na wote ye no ti obi wo check ya na chese ase ye di pia mofra no a mofra nketen 3-year-old akwada is it printing fee exams inti ozo to printing fee dia na obechiro hwe omo draw twice na omo ayese fansa kwesi so ye time aye ko teacher na ho no class 1 na mfie nsia eze ni unnamu a adwene mu bi na kete wan fara nko bi nso a na kwara ntifie ye dai na de wonyina dure na yasesa nkwara na kogum Yentra Kasiebo no eso MTN ya wakwa ba New World bomodi energy and shares ni bi na entumi emo ane bo so nya den peso ya na de to no wato bi na ye investment e de ama oda ache yusu nemom obi fro no ka se fa pin number ma no amesrew eno ye secret emfa mu obi a memfa mo obi sabisa questions bi hu se sa nema we dia ha onkwa na ese onimu a frame MTN 400 so na ka kire wo mo Grace from your party clinic ye boa mo anya apomuden na wapomuden no asiye bra say ye stroke na ha o yade bia titi wo bia no bra ye beboa ho enro no so waboka na wie ne ya famu fa na watu ya fa pe we ye good news enti bra na beka ye ho na wo ye driver ni a borua total filling station bia kwaju fuel sesan wo yire wo ho na o car no entumi enkoso a eye mo no ye crossover ni akwa santemantemu ni ye sinsuo no gusu di boni wo ho suoni di bone papa eno achi na ndisi fo bi nso si wo mbe ye demonstration wo mbe tie si monten so ye be kwa na uku Kwana na uku ewo insure studio ni enkotie ensemi sede esi etie nana oti anka ye be mo adwone ya mo akwaba nana uku oti anka
yɛnya na uku yɛnkɔ yɛ ne momra yɛnya na uku anafi yatoatomo ɛwɔ hɔ ababa wai wanya mfrinhyia aduasa enum na edi ade fra no ane gift ya dobi agree ono ye Pentecost asafoba na de woya ne se nyame nipa wonu magina sori no mu asomo ama ye di bi makoduru mpani di brete se elder anase pastor aye na to asori ano no no aba betwa trato so wani beti na kyese mpani apam wa ye dwumadie saa wa ye saa sa asu ne bantantan no wananti mu amene wadi adi ama na no ano ene AME Zion Pentecost Church aye wo opekuma kaso ampatem ho osofo pani papa ya adwuma mfirihia makoma ko aduonu nan akra go aje se wodwene ne ho enso ababa wa yi se da o ma ne ho nto no wokopem wa papa yi bua na wi ase wodi sika papa no de ma no se moa e de akokire mpani se mpani enye na afei na se moa bi wo ho opeso mo de bua mo de abanam de o ka kire mpani ane se asofo mpani fo na elders no odi sika no ma no de o ka ne se wodi adada no enipa di wo cross wo mo ayire ne nada sofo kura de ahomete wo sofo na ayire no a chinchina che won ne beda ene se wi ase a obi emu ma no ne da ya waji sika ye no kwasa asem no so na ma me se ye nhira na okuti anka sign somewhere science no ma mo no ene uba santemantam ha ensuo no eda so edi enipa chese ukopia mu e wo kronom cement mu asa hawo ne atiti eda so ekoso e wo ha ni nyina mu no ene entia yensa aka ne se private developer bi abepia mu wo ha wono so na na mo wo tunu sabi ensem fata enam so e ma mrante wo ni bi ede nsem atodwasa no krani sempanfo anhwe anso anu animanim ya de beba no enye kra. Since you talk for about 10 minutes, the whole community here is blocked. All because Obi doing say you only say na Japade into a blockade wall. Aya abanasa say way close to the main road. Or so fence wall more than 4 feet. Until you should turn a better. Na nipa wa na say you should on a school for choma. Nante wo no to say nkutre sebi nkutre. Asan yetima be fa no wo we so. Tia na yesifom akọ emergency basis here asem kwa. Enra nsu toy no I west perfect you yes will be a drop on them and say no kase no nsu to them players be 5 draw massa asan what this year and kase to na mo ba when timanya we don't know what else to do. That's why we following on YouTube help us. Wey aye ensema manfo a ewo kronom cement mu awa santimantem ha ede atudwa enei amanfo wa afija kwabre south and this amanyo kronom wo mani abre pasa krodom mo tente sukokwa a kire party executive awa santimantem ha wo mo se mo kanyina ne se e kamia se empanfo aye eniema saa emeniema ginsamo awa afija kwabre free se wo mo abato edi se koso ne etimi eyi party executive awa afija kwabre ne besinya eniema etimi enkoso saa na yese wo panyina wono no opanyina ye fam Alhaji Ediku Akugiri wono agye tinta mu dendende anya akokan no akofa nkrofo ni ababa fiu fetoro pa ye njaja okra enam so amopanyine wono nko anane nam no pagya ne mbetiri so sese bi petem forward ne bebje okoye brentu ase so no ene ye amaye okonum dwantani e wokwabre south ho ene na amafo ho ne se da bi ye nto so abadanti owura Akugiri yampre ne wokyena so eka ho enti ababa tinta sukokwa efu so matena se hu se national executive anafa so regional executive ni nyina no sabi wo mabubu nuasi o masuma enya de omu ebia wo panyine ba ko wo kan obi e friend SK Adomakon ye ne edi enkomo efa sa ensemi ho the delegates in the Fizapa South are deficit for the enemy. It means abandoned toy, but Ibi now said region force room or the num grounds. It's the other on the say, and 2 of a region 4, the Congress to be out to one of the Fizapa, one day at the NDC, 1 day near the NDC, and the embassy have on. That was the point. Guidelines, the meaning so when you view, 2 year view, guidelines from the Mayan from the national, if you have our own swabber, but it's a control system. Asamisi Bebe ne Ashanti Regional Deputy Secretary Emma Andy Samanyo Krono Ora Kwamizu yane ne din komo ana opani di tudwa se wone de kotojo gu fom ne nsada ne nsan wo sababa pa mafo wo kwabre Southey de asibia mo fanche Andy Samanyo Krono bia mo nkra batam asantemantam panfo ne tenase anopa no nso kosi anwumre be ye no wotwe eni to wotena mo fam hawo no matepo ni nyina meda mo ne mom se mokwa demonstration attendance kokwa atempanfo ne de enye lalai munyai efisa we ni nyade de mo bia beba
mamu no most opposition that na musa demonstration at sasa bio wo bi a wankasa obu ofu na hye sumu na obi be da hu gira fefe wese eno krampo ahwe obi hu etide mo ye ne de enya de beboa wei eye ensema party executive NDC amanyoko ne wa santemantemo wo panyini abede chochochro de mo owura kwa mezu wono so ede tudwa abushafo wei eye Adom enhira anafe so asempa anwumre no nsia akankase anamasogu so amutie no asantemantam crossover nana awuku dentembo enwedin kofi munsomu ewa enkran emame yada sipi yada hey kasa samba free na na uku ho ye besan asomu wankran na yato akase no so na opekuma Pentecost asafoma na omose mpanimfo so omuti omunyi omasum osofo a wonom di gift ya dobi achi pam no papa no muhia omade omo manen samra isanse omunim se Pentecost ye ojamum omo bompa ye pa dinka yesu nko ba be kan asem no na nka mpa bosu na nka no kro mu bia no apie enso mpani ka omo no tum sa patem no keka omo se gombo se roba akaja eno mu di akira na sofo mapam no asafoma omo ne papa ya transo nim se papa no nyane suban no omo asem no mawurawura mu ama na nyame ayi oba no to adidi a kran omo masof panimra omo to na adwuma so ensem ni nya akoso na ye hwa ye se ode ye sofo biwo kaswa MA Zion pastor bako no sandi ye beza bi school accountant bako so kaswa na se ede bisu no enti na no amehu sa asema o kan fa pastor no nya ensen ene kre enti ye stress enka we nka be ya nka sorry mpenifo no omo ye enquiries about case na nka omo mbo modern say ombe restate ede sinene asofo no ne nkofo eka no hunya se ne be ya asonye be na se ne aseminity no hadwen ekire se payimfo na wa asori ni mu awoso mo transe no mo ye nhwehwemu ye ansa na bibi ni a aye hu bibi na ekire se mo tensam na ekire se omumo mkata se sofo ye yiwadi ya sofo ye yiwadi da bi ma won bompa ni won hwe at least na nka sorry de na se bibi sana se ekoso a woso kristo ni wakode ne mpaibo na wonam na kwa kudwutwo bi ni ntina na je se won ye kristo ni also tumi ko ukotodwe enum na so na nka tumi for at least 21 days ye no bompa ya na wo hu mu no kware nanso asofo mpanimfo anya ne sa adobi ade ba ya na omoji adobi ade diye ena asofo ne elderfo yapam wonum nyina na elder baako bibi nti ni din yamfa ntudwa ena wose media nyame di mu afofie o sa adobi ano ya na adwene se Pentecost asafo de awutu senya nam ho a ba ben weja ho no obedidi ho ase ho nyina wasoma che no de fa ho mu anya wo honam ani de setie bia no wo bu ano no de akoye nyina so ne de apam na wono so ka kwan ofa so a won de onya an ho tete ya adobi asemi ebia nto no mahu se mo kawra baby hu asem wo radio so a mahu ni mfoni na sai raba kruya somewhere last year na ye adwuma wo ya sori dem ye plaster ho nti wura ho no so hwe asori pani awda asori na no na me wodem ho bi na mso oni ho timika so oni ho pano so obua eyewa na obi akire me se eyewa eti okansa na mso ke emi antibra emfa nkomo bra timana konwa tenase no so kwa sori wo Pentecost Connection Central na ni kuna fimu nti ama ne ho kire no pemwa kakra na makache nso nti o sha se ni kuna wu na or connection to in mobile phone so kire me a connection for asori dem ho or to omo to nmu a ono nso esa edi line mu bi ena ba bi nso na o so akasaye no kwasim ni maame ne kansem bebre ni 20 Ghana cedis ena ija no kwa ma no koye tinano me hu ni mfodi nam se sai raba kuru ya no ba me nchen a obeka ansa ansem sem we kire me so elder odi nyame na boa 20 Ghana de seswa ye de bokwa du anyini ka ma no ko nanimu a ka oti upiga wei elder ba ko no so Church of Pentecost asafo no wo mu wo ka so a woni de nyame ye na dom gift ya dobia agree na asem no bia ntono na ensem a ye tete ne se ababa wei ye de ne ko hye kukumu wo ka so no panim sofo panim pa bi ne yere ene ofre makuo panimfo a wo ka so aka kire mo se ababa mo ko bisa ndi obedi na mo ni dwankoma no muni dwankoma nti akwa yese de ekoso nyina se obi taachire ene oye no yodium ena mpanimfo so chese nipa bi nso bo ntrene wa chire san wo sofo kura wo pekuma yenya wo mfoni ni bi wa ha enti so anka wa no antumo edu betu Facebook ama obi ahuna no so text messages ni nyina nso ebia bepie yanimu na samuwe no ye kase ye gya no trasa no a enye ye ye bedidi mu ama de wo mu bia no
ɛne apie na da no ada apostle onyina na yere ne din be pie mu ye bɔ modern sie nsa bɛka ma mi ɛne ye nim so wotie ne obi nso tie a wɔnka nkyɛn sɛ yɛne ne wasɛm hu nkɔmɔ nti ɔma modern ha sɛ ɛnkra yɛto ne bia no obetie na waboa na afei no kura wasɛm no mu no ne nyina atodwa aha ɛyɛ Adom 106.3 FM so yɛde dawuro no ɛno a ɛna yɛbɔ Kasiebo no yɛnhyɛ no hwee naked na yɛde ama yɛtoa Kasiebo no so naked sa Kingdom Ginseng Power Capsules ɛboa mmɛma ma moyɛ mmɛma mu tibon se na ma power no wetumi ahyekia power no we feel it très bien bomodin na yusubi na cowbell gold ene mu edu ene no mo betena ya mu ache na komunya ni ubio tipe cowbell gold na yepa na airtel ne tigo yakan bom yese beka busua no ho ne mu awa atu to wanga na perfect sim na no agya to no so ebesia ya adwuma na wode abo adwuma na ntontom wiwo na o malaria na tete wa tabia heba mesha nom na hode emra yenko mubarak yakubu ho na yenkofa Adom trotro emfa emre wanwumre na hyene so Adom trotro de brew yes toothpaste ene boa mu anum eye hwam na afi ebo wo se achi enam no so ho eban pa ema hunu say yes afi de niema ekoyie wo mo adaroma yebekọ na yede Mubarak Yakubu sanso na dank proka heba mesha eboa mema no eboa wo prostate ne mpa no kra na untumi nhekini yi a ne nyina na beboa ama watumi aye ne nyina fine oya na wape bell beverages wo mo bell cola anase boss energy drink no wanom ebe mo ahoden yenkomra chika fim kefi go for dia ba Accra Adom trotro amram kan nam ne passengers en be kasa na fan iya kubu Yakubu ye dimrika nyumre yi som oje tu ma som Jim ye fra la jodi ani asire mu on ma ko fek ne pa de te woni da o ka tre ma mi ta so tu su je frose e ba so me enia na ba sa da fa me ba so ne me se ma adwan fa on ni honorable Ken Ejapon e case no Ghana for Mr. Momayen taking ye may be easy. Na papa ne sem no kan nyina no hwe ma no crack history. Enti enso ye boni hwehwe mu ye na ye nya atem didie no. E na honorable nso no. Me gidi pa so woni secret bebre ya kokoso o mai ma e bre o mai na se. Enti ya ma won na se ntwen e ma obi bibi nya na si ansa na obi entia na so a ansa no akoyi no kra ne de afi. I think say he's doing the right thing at the wrong time. Yes, me Nana ya wasare. Matia sembia mo kan me yema simyi papa. Pentecost ni ba na ana oba bi na obese Pentecost mu na. Oji amanfo sika no asan de asem atosa nipa no so no. Matthew 24 verse 13 mu ho no. O say muhu atiwade e boman a de okenkan no wonte ase eti we ni na anya lesson e ma asofo elders omo mu yempanifo e wasori mu nhwe ne yie sase enyoma e ba wiase sesia no ehu me yem asempa adonfo medam ase Pentecost asofo ni na omo nhwe omo hu yie medam ase amesi from yanchi me de me so asori ho asem ya na meka asanse o he de ekoso o man mu a sesi a no ntimi hu bebi a obekwa obeye save asanse o he asori mpanimfo no edi asori anim na asamba akwa ba muntimi hwehwe asem no mpo ehu se nokra na anya nokre obi di asamba to obi so anu moyi na di ti asra se omo hwe bebi a asem nda no mfanto ame fala afọ na eja se process same this month the battle ne dey kaka meka afa asawfo na o matro ya da o maso pa o koso na omuntu sa ofo na omunkwata mane ne potem we ho no mo pa omuntu omu nyina se me da so da titi ndiko bi bia dru dia ubese wo studio na go dia kwa video na ne go vi we na nkofo na aja de na afa waka num sa no ene monye we nso mon hyase ntubi waka num yenika potibia ya fro yenika na mebia Trotro bia yet me foodin come a man come on go wakata munsam amanyosem and
some for baby. I don't trot any kofa ede ebrel no na total say dey say ye the solar eneba wo adwuma na pese solar ma wa bra bo modern ahwehwe total for achi kwan ba ye adwuma ni na solar awia na bo na onya energy fi say wo stations awodo ni bi tema main hub say woduru ho a awia no ano mo de adwuma ho bibia wo news eno a enti bo modern na yen kofa voice of the day nwe Kasiebo Vodafone payday. Yes, you use Vodafone, you in Piaka, Yan Chawadi, Yamwani, Abra use Vodafone. Na Bema be our Johnson, a straight, a quatin. We here see.